mpera no bana ninzi kachada nenda ko banti nkali kubona abantu bano abazira kubingandiko ba kansala naba 3 naba district bali kwogerako bwe bali kosa igbanga lino okusinga abasomi abali e Kampala nkali kubona tizaga ni president nti omugato guno ogo bemana akandogera byange ibyo dakubyogera gaira nga sayetuse enda kuzaga ni president yakubatu go mukisa ba kansala abo ku gombola ni ba chairman ba 3 ni ba kansala ba ku district nze nali ku chairman wa district yeruka naye ni ba kansala ba chikecho abaida mungeri nti bogerese buzirawo ayenga basada bagezi okusinga n'abali kubana kuna abadiguri abali nga ba kansala badiguri ngane byo kutesa ebya abantu babivwa kwira chensa bachimana ogwe bigandiko gwebenda ko bigandiko kwa president Museveni kati oyo chemana bene bigandiko ebigandiko ebyo byonkati bimala bokulembeze mukulu kachada kano katiko kale kujiye ige banawe bogera to nzeme na bogera ku kachada ikiriza mukulu kachada kale buza mukulu kachada yogera ni wososo okuleta ensonga nga nava ni mukulu gundi na kusoso kugema muzinda mukulu kayemba ayiwe ni wososo okuleta endowooza nti bwe baba basomye budget abakulembeze betu syndicate n'abatukulembera bavunaanizibwa okuida okutwinono life abantu babulido budget ekola ki ekoba etya budget yene egandikibwa mu luzungu era ebintu ebisinga bungi biba mu luzungu olwaleero tulini kansala akika ku district azira ku bukwakulizo bwa bwegerese era nga bambi niwo omuwo okusoma ekigambo ekisomebwa ekigandikibwa mu budget takitegeera ayo olwaleero ni gwoliko banti aida nvunulire ki budget tajidi n'omuntu gwe bagisomere tajidi iwoliko ndi tusigale n'abantu abo aye niwo omulala yoliko ndi buvunaanizibwa bw'abakulembeze kutwinonola olowooza oyo ataidi anaida atya okwinonola iwe omuntu waabwe ataidi atya kumana kuli mu luzungu konka olowooza tobana kubagaiga atasoma kuwaire ulisa bwe tukoba okumana katukisusukaze bulungi ekintu kyabandi bakitegeere chifu oweruke wange yendi obakaawo ndigeza ku district eriyo kaaba ni chairman ga district oge bigandike yasoma abantu basindika atasomako omuntu kabega aluzungu kabeti yasomako atenda akodera abantu takola ndikwendo twino omuntu onana ategera ati ebigandikibwa nga tayidi bisoma maja abinonola abantu abagansi bakulembera nga tayidi kubisoma gaire aye nga kasiro banga yogera ngayogera nti babuuza bale baine alikino bagandise tugubasindise abo muna Museveni kulekateka no libewo otusaidi kyala kutegeza yala yakwenda buli muntu abe n'obusobozi by the way omuntu okusoma tichi nize ndisomesa abana era nkubiriza abantu asomesa ki abana aye mpana embere eriwo tinza kutesaka nenkandira ku radio kuno ko ebiganiro yogera kuno tibida akola tusomesa abana ni future balondo omuntu asome tichi ayo mukise gubanga bakandi bajebe batago iteka likoba nti ebigandiko wazira omuntu ajenga bwayenda alondebwe tuliko baki nzera bwenvola basada bakulu nabakyala bakulu bebalona ku district no ku magombolola ntezira chaidi awo igombolola ayogera lusoga yagora luzunga be gwabuza muna kino bagandise ekirugudula ate kyabanda okumana bo olugudo olwange lulimu edwaliro lirimu esima ebyetu bya luzu okumana esima lyo wono nzeba okumana ekiyunga edisomero ntiruba edwaliro lirimu kiragisa okumana luzungu ebiride byo bigandiko byona tuliko bantu baje babeyo ayi butibizirawo mulonda abantu nga bwe bali era no latasobola kutegera kyakola yena amana kino tekidi lele kamale muna ngayogera ona atero maliriza ndakumaliriza nzetiremera kwandi konsonga nenda kuwa magezi niyege no omana ndi nokubuza nga tokasobola kulala ngoba kuwanika nali tobitegera kwirala wena bamu kwensoni odebe kujja okuba tibana mutumenze wena bamu kuki waire kindi bakiresa kiri open lakini waye bakiraka kiriki wena bamu nensoni
kuba gali gatenda kujja nakubuza ayikuti okola ki okuswala oba tosobola kubuza egombe bino mwagandise eki kuba bona baliyo abalina kusoma kuwaire aye empera nesaba ojja kusaba chimani bwa 3 really nga kebe bigande kubizirawo kuba ekigandiko kibenda bulisano kya senior 4 senior 6 degree kujja mbere era omuntu ko yana kuma cha 10 kirala oba senior 2 okusoma abadi oba P7 ngalida amasomero agandi nga P7 omuntu asobola okusoma bulungi aye nga ebigandiko qualification dizirawo aye nga niga badi zirawo tikirobera muntu kumana kyakola kuigombolola tikirobera era tikirobera muntu kumana kulobera abantu kamala weno chidi abamatayi bano kebe buli gojira ba mukoti oba police oba Kampala nenguzi gabana bebase baduzi gano bali bantu badiguri berere nabasinga na bwibi so gaba yabana ife bali mu kyalo baganda ife nga amazima gene gena ayini kyasoma soma ku yamana ye cyenda kumana ikonto wanu tugifunie wana somero liriwo yes district yife bongeze dwali refer kuzeri fu so spoidi kigambo hospital sebo niba batasoma kai aidi kigambo hospital tulebe kunafu yabantu baife obwegerese bwonka tino okumana ku ntaye byoli kwogera ko okumana biri mu bugandike bwatasobola kusoma era nole gwe yandibaire yebuuzaako bakansala bali bakunya 3 aye ali omuntu mulala taida kuba savinga bona kuba inonola atiego aye abantu bali kwetaaga okutegeera ekyogereibwa kanso yekola etya ayidinga eriyo bamuzibe baliyo mbana amusomera nani bayina ensoma gye babasomesa bategeera ebyo kyentegeeza emberi yekika kyenda obumane bw'omuntu okubuuza ekyokola abakulembeze gwenena ku kifundi gwe bakulonda bakunicha bakolera abantu bo okusoma tikubi aye no nga batayidi kusoma okolera abantu mutima kale tibwegerese toyanziza okolera abantu mutima tibuki nigo batoyidi bitabo kobengindo nena ku lugudo bali mukuvagano kuje okwide okutulimira lugudo okuvaga kuje nani obengulide omukyalo mpana sana muna mukulu jini kankobere kuona abantu abasomye kamala abayikoni aboni abantu ande omutima ogutika ndi batasoma niwo bato osomye bamwe twalina omusayano kawugu yali mengude paka nanga ifugano omugenzi kawugu aye nga bikisa obakali atibamutole mugwa bikola ki aye nga omutima gwe akolera ki abantu so okusoma obusoma konkade batakati mpana 5 bajizo ba ku masters oba PhD oba mpabizo ku ebyo na muzira makulu abasine kutulugunense nabasada abasoma basoma ino nabaze kutulugunya akubati bano ba PhD bano ba professor bano bani nasinze kuna kale tuyanziza nendo muzinda tugwikize na president Museveni wa PhD twenda mukulu mukuve president Museveni wa PhD professor takutakole bantu myaka muna nkali ko bamvu no vire ko mukulu olajo nkolotyo bano baliranga ino mamachi mukulu mukuve ndi kuboneka rabo imali gagolola chichi nachikala ko ntwale ku ikiriza tulibana mumbere ka tabyange njemana ntereza mu kamera ngembe byamangolola ngusibule ngatese studio ono tuli muna abantu banji bayobona benda kutesa mukulu mukuve bwena ako antu kulekerewe nkotesi kinakola dachika 10 dachika 2 video nkati mva mukulu mukuve onkoze bubi era unaira kulangu ndakubira bintu kufuna mukulu mukuve mukulu bishop nkali ntabwirwa tulikulingirira mbalira ya Uganda because abana Uganda okweyagayira mu nsi yaibwe n'okweyagayira mu government basinzira ku ebyo bikoze ki ebikoleibwa ni government era government ebikola ngebita mu mbalirira dekola ki desomera abana Uganda badetekera abantu bayo olwaleero era weno kizemu nti abakulembeze betulonda n'abavunanyizibwa okwida okutwinonola ebintu ebyo aye iwe okobye nti gebajja babakubyayibwe abandi oluyise okuba kubyayibwe tikuba nti benda kuba kubyayibwe aye bebasomye tibabitegeire kyova bebuguliza muki muikona eryo olwaleero nga tukayina abagazira bukwakulizo olowooza abantu banategeera ebibakobeibwa ebibatekeirwa era tunaba tukatambira mu mbeera eyo tolowooza nti omuntu wabanga tayidi onategeire aida kumuyibirawo tusigale nga tukalira nti government teri tukolera eteekateeka embalirira aye yeteekerateekera yene n'abantu baye abatonongo libati you see tube tuli off air dakunsonera okuleeta program da off air ku muzindalo mukulu wankayemba yakati omukulu kayemba nakobe but yali gakyogeire ate edinga abakulembeze betulina bafaana abalunza abalonda nigo mwana okobi
oli kitegeera Yes, sir. niwe okobye ndowooza mzee Kayemba nakyogere okay Mukisa tudeme kwewuguusa budget ya district baginterpretinga mu luzungu eya district anga ate eriyo bakansala abajja ku district nga bazza qualification kiti basomera ku irala nga tibasomera ku irala yatuka mu budget nga bali kugisoma yeira mu kitundu kyali kulembera wamubuza oti muna lwaki oluguudo no tuli kukolebwa iyo tosobola kugaya ku district eyo yabula kyakukoba ekisanda kyawaaku aye nga lwaki nti tawulire bye bali ku interpretinga era nga batawulire kiba kitegeeza nti tasobola kutegeera luguudo lwe baluteiremu bati baluteiremu oba oli kukitegeera ne kuigombola kuona bityo okuba nga niwe political parliament actually ni kuva eno ngali na wangulu kuigombolola nga niwe political head we igombolola tudeme kwewugusa ano Mukisa oyina okutegeera okuinterpretinga budget kuigombolola because bali kweta budget ye gombola ngeri worth eri almost ezitowa million oti 40 oba 7 ndesa za an example ayi nga twedi kuinterpretinga bintu ebya allocation badallocate nzewa eddi kujja kuyamba chief awo akwibira because aba ID byali kukola igoli bubu ali kulabo be muna kino kiri kitanga tini bichobo kiri abantu bakunenya abantu bakuchaga ayo olwokubanga bugulavu ndi tosoma tuwasoma kaza choidi wabanga bakutegerera butegerere mukiseza kintu kiruma nga kukutegerera kiruma ino now wajja mu parliament ya Uganda kyendogerera no mu biru ya papala ino ekisinga kunu mama M7 okwida abantu yakati ninge munondere ekidomolonze nzira buzibu ebicheche yakyogera abantu ali mu election ya igeme ni mwiru ninge munondere ka start tukanakola yes I have no problem with it obo oli kuntegera Mukisa parliament ya Uganda ngoli na bishop bwayogeire nekasinze basomye budget yenu abantu badema kugitegeera tilwa kuba nti bakikoze just lwakubanga kitiwe kirina okuba no bakikoze kagenderere because they know abali mu parliament babitegeera they don't know so tibaida kuinonola bale tibaja kuinonola bale yes tibaja kuinonola babise emipira jaibwe we bale tibaja kuinonola laliwo ko mubaka gwe bagemena owena mutumbeeyo kusente eba muta muikomera bamuwuyanga nabuguye aye nga wolingirira bakuinterpreting bakukoba nti esente budget ne bajibisa galiwo komita mwatemwa je bafuna memale you know nga buli mwa ina share ku budget ayi nga baba kaba tibasobola kuchinonola tibasobola kujidefendinga tibasobola kujidebatinga floor ya parliament oli kuntegeera for example gali akasimo ke bawampuga na commissioner abandi akebitano ababa kabandi bakati kabakasimo kalimenti kuwebwa nga kalimenti kulete banga police gye bakola ku ba speaker nti ayaliku nayaliku najo okuba ajakafuna ayi lwachi kano kakoma kuba no bonka oli kuntegeera but wolingirira abandi bakola ndi bintu byabita mu budget ya mu budget biri mu budget ayi tibabibona tibasobola kuba interpretinga kiva kuchi tibabidi lwachi tibabidi anti chovole awogendira wale nti omulonzo ojja wa mukoboti muna nondo omukulembeze ajja okutegeera ensonga dino ti kusoma busome kyonka oli kuntegeera kubanga ona ajira ku magezi amazaale like it or not to some extent ojja kwetaaga amagezi amasomi kubanga bishop mu discussion yali kulaga nti niwo olondo omuntu nga tasoma as long as ayina amagezi amazaale because eri abagega nga tiyasoma ayi nga akolesa magezi machi kalumiro n'abantu mazaale but for this which is okay mumbere kalumirwa osooka kusoma kintu me wakitegeera tokitegeera nga tokisomye otegeeza ki nti amagezi amazaale osobola otegeera ekintu nga tokisomye ante eriyo oba bakyogera batya mu lusoga eriyo omuntu akola ekintu ng'ali kusuubiriza nti nsobola ofuna kino yena abankoze kino yaboga business ngata risk kankole kino nsobola ofuna kino obo oli kitegeera Mukisa now ole eriyo kyetuli kwetaaga kyetuli ku discussinga nti osobola okusoma budget egasa abantu beno wansi
womala okusoma budget naawe okuimplementing ekyo kyebatere mu budget wakolesa amagezi amazaale ng'oli maka humanity ak'obuntu tijja kulya sente dino kanje ndikole mu kibadigerekeizaku naawe omubaka wa parliament ngeba bali kusoma budget mulina okutyambangako kasi ya Busoga mwanga mutabo basomye budget tudemye Busoga erifunira mu wa era yetunaira ye Busoga Abasoga tulijja kubagaki Abasoga tujja kuba presenting and mu budget eno muli kunisha ye ya gate tuli kukobera tovandize wale Mukisa nakukoba nti abakulembeze bebalonda kuba level ya ba MP mu parliament ya Uganda bazira agenda ya Busoga because budget ningesomebwa tibaja kuindera saa no bali kunonya kalulu katika nkuwa mufano mu Bukoli North constituency omukulembeze aliyo ekisanda kya myaka 5 kiyaso okokolera abakoli kuba kusibula esaawa dino ali kufukamira nga ali kusaba bamusonige ayi odi kyali kwena bamusonige kumulonda kujja mu parliament kudema akola bituufu kuira eno ng'abantu bali kubona bene emyaka 5 tayira takola ki no ali kusaba bamusonige olw'okumulondo kumutwala mu parliament ya Uganda mukulu lya otela ino likozesa TDM oba I have no problem with it okay kwoti nkuulira ko likozesa balonze n'abantu meri n'abakutumeri ne yes lyadi kale ekino kisemenya iteeka kikuvuire ndikubuuza now okoyo tibali kutegeera oyikirizaganya n'endowooza ya mukulu Patulika nti muzeeyi yandikiriza n'abataaka aliwo ensonga eno ey'okulingamuku obwegerese because tusooka kusoma memali twategeera tututegeera nga tukoze eki ebintu biri biti either ofuna akusomerawo yakwinonola wategeera oba iwe mwene okubisoma wabinterpretinga wakola ki wategeera tulina scenario tulina mulala yenka asobola okubisoma n'atwinonola mu council katugeze for government ey'abakansalazi 40 nga Jinja Northern Division bagera ayo obwire bweno bw'okwinonola bakansalazi 40 tulina mulala yenka mu council asobola okwinonola tujiraawo obwekizagala ni mukulu Kayemba kati yabeewo okukwata disiti obwegeresa obusooke bwako nti ku division nga kuno oba ku district kuba ebintu bisomya mu luzungu tufune ku omuntu ng'asobola okusoma yategeera mukuku agamulemi yaja yeebuuzaako dani okuba n'abantu nga nibyo baligandise tabitegeera nze ndikirizagana ne mukulu Kayemba era n'ensonga lwaki ife mu National Unity Platform twavaayo n'isomero era leadership training era institution eyo ekulemberwa Pastor Andrew Muwanguzi ali kwenda obwempe bwa Bugabula House ekamuli na kulembera institution eyo ife nga NUP twategeera nti tosobola kuba mu bukulembeze era emphasizing na abaana basome because government eri kujja kukyuka tulikwenda kulagana abantu abasomi ntuka kyadanga kubyeriso okuntegeera tulikwenda kulagana abantu basomi bino ebyobukulembeze mukisa bino ebyobukulembeze tibyabakada nti mpegano ono kada alwire eno mwena aremu so mpegano bayasoma batyasoma ndakumuwa radisi abenga takola byakola ali awo just alikola mulimo gwa kugumiza NRM bukulembeze nigana abachairman 3 kada alwire mwena aremu ngomaliza mukulu mubiro ayindaga muzindalo Therefore Mukisa Abasoga abana Uganda tudeme kwewudisa tudemye abana basomye emilimo wazira aye mutalekera kusomesa kubanga government eri kujja kukyuka tujja kyusa government eno mukulu Kajeda mvire uwo oyenda information no muge information ekirizibwa bali kompa information kubiro obeire ki telero muzindalo mukulu Kachada oyona jira munjali kumpa mwikirize mukulu Kachada information nze ndi mu information mperano omukulu ayogera government okukyuka tichibi yagati emirimu gazira kyona tichibi baseba ne banyaba information kono kuwa mukulu ono oidishuluku TV eri kulaga radio nekomagala ate omukulu ono yakwenda bwe MP information yokondo okuwa muganda wange abantu betukwogera muno bantu bagezi emirimu general president agirita kyogera ku namba giteka nduzi yatawo provision but yagazewa mu kuva ku
mu butabalikana na butaano okujja ku 72 ng'ali kutaawo omugaatwa ogw'Abannayuganda okufuna emirimu aye enkola y'emirimu yonka nenda okubeera mu disitulikiti yo ewange kanogere wange nti emirimu gwe gibaawo bacentralizing obuyinza owa decentralization buli disitulikiti yaba n'emirimu gyayo kyoba okuba otya emirimu mu disitulikiti eyo information nenda okuwa nti ge bagigaba bayinza obutaga babu oli abugiri bugiri fuuyire n'olwala nti gavumenti enekutaaga enkola y'emirimu ogaba esente ya PDM abantu bekozesa bawo nikye bakola eja gavumenti gyonna gibaawo service commissioner yemeka nkusubira nti eriyo information enza okuwa nti eriyo bagiga batuwala otusebe mu mirimu mu disitulikiti okubaako n'emirimu nti kuno tukulanga abasomesa 40 bugiri kobafugira bwalwala nti ge bafuna sente ya PDM ayi information terwa ino nti muleka amaliza information mayi kwogera nze nikuyamba kuiwe oje Kampala nze ndikosigala luka gano wange emirimu giriwo kyoba okubirisa tojire mu parliament nti ge baloti ya bugiri nga balance emirimu basomesa basomesa nkaaga mungize otageza 50 kuva mu district ya kuliya ata no gabe ga bugiri 10 gabago mukisa mweka aberuyi ewange iruka kiriyo gajiba mirimo nkaaga jona kamuli. I am telling you this what is happening and it's kiriyo and that is wrong. So ekyemirimo tino kuti government enekoze ebintu kamala ebyemirimo era tukakuba empendo okwana ne kankoma lino information era kwa nizamogezi konsonga y'emirimo government eri kukirwanisa ino kale tweyanziza abantu buli district abantu bafuna emirimo I mean bote mukisa bishop ono mugaine ekitiibwa musada wa Katonda aye tulikwogera ku government mu buyinza emyaka 40. This is not even tichirigala ino kye tulikwogera ku anti ulamya male bishop ulira bino bye tulikwogera ku tibiri wala ino babere mu buyinza emyaka jona era budget babe badikola era nga batamusende do creating emilimo buli balete ebi program bingi tinene so sijoli kwogera ku but ze kyendi kwogera ku tufulumya abana bameka mu Busoga era bameka bafuna emilimo emilimo gizira mu Uganda tulikwenda government ejo creatingira abantu opportunity okufuna emilimo ejiri genuine eri gansi gekibina cha NUP nga mukiso omuntu waja nakola wale mu company yebisepi kitafuna 3 nga emilimo je tulikwenda okuletinga nga galiwo ni minimum wage omuntu ese ndatandikira kukufuna ni government je tulikwenda tuyanziza mukulu mukuve jamaa. Yes, kampikingire wena. Yes. Ekintu cha unemployment, it is world over. Even the United States of America, elina 7.2 million people unemployed. Oli musada mwevu. Kola research, finding out. Ni Donald Trump. Kubimu ebyasinga kumulondesa. Kufuna ekisanda kino. Yajja yakoba abatakati nze bana emirimu gya creating ki emirimu up to now bukyagamente percentage eyo mulemi okendeza ey'abantu abali unemployed mu United States of America buti wana Uganda nze nsaba banatwebaze President Museveni nti ya improving sector education trainees abana banji bakuguka in all fields by engineer by doctor ifa abasomesa bachi to the extent into we have started exporting labor to outside countries. Most of our doctors na mukwano gwange magumba Caesar doctor mutendeke wa Bwongo we have yaja ali South Africa ali Korea South Africa, so we have exported engineers, doctors, teachers. Rwanda wana basomesa baife nadala boluzungu bajide balikola Rwanda balifune sente nini. So ekintu kya unemployment kiri walu kachada ikiriza mukulu kachada ikirizo mukulu amale yensonga de kwani kasala leka sabu meeting kiri world over mperano sebo mvafuna message wano okuva omwami ono yava ebugiri kiswiriri Abudu nafuna message okuva abawali enaminage okuva akawuzi ebulopa
nga bali kunkoba nibateganya nga bali kunkoba nti muntu kyoyo gwoli naye atawa bakulembeze be kitiibwa yena waba afunye omukisa n'ajja mu parliament eyo niba mwogera ku byali kwogera ku bakulembeze bayine asanuka bandidusa bwe twali emwiri eyo nga tuli ni Mr. Butono ayinza oba alina kuwulirisa nga tukoba nti ekintu ekyetebwa oba prefect oba monitor mu kibiina muwe ekitiibwa kuba Katonda gwakoze eki gafuye kwerusu yes era ni Quran gy'okulungi mwami mukuve ekoba nti muwe abakulembeze baimwe ebitiibwa era muwulirise mu bigambo byayogera iki kyobona nga kivula abakulembeze nti owe ndi bwida yes ayo obwire mu muwulirise bana anoli banga time muwulirise era mute munkola abakulembeze baimwe bye babakoba munabitanga munkola mwidaja majana aye wota abite munkola wajaja muki mugeyena so mwami mukuva okuba ku muzindalo kuno zibana bino ebintu kyabinalya okuba ku muzindalo kuno nako bati BMP baife abakola budget eyo nibagisoma tibagitegeera tuba tubavoire era tikikolwa kiki kirungi nze kivumirira takubya ati bagitegeera abandi tibagitegeera mutyaime kumpi wano takubya abandi akubya tibagitegeera era nakinotinga wano nakuba nti ekitegeeza niba ekitegeeza endowooza gye tulinado ku balubongoya bazaako abajja otwala ebikonde mu parliament balubongoya bali mu defiance bwe kyebaleeta bakiwakanya kitegeeza kituufu ife waife mu NRM ebyaife abakulembeze baife bagezino era bategeera ni lero mbaye ni Honorable Nakato Mary owa ebuyende woman MP ngaye kunonolanga bya budget ngoba nomuntu omwevu aki aye wokuba nti tibategeera oba ovolire mu ni mama waife leka ku centralinga ne ku chebuta nze kinumye era nokyogera bona bategeera respect no wulira our leaders mukulu mubiru nze muguliriza bulungi wano nakatambi wobosobola kaize ino makakola eki wulirisa kaize ino mukulu mubiru wulisa takobye nti bategeera nga boli generalize aye tuli kulingira budget okugisoma n'obutagitegeera bulungi nga tibasobola kwida kugira abantu baibwe balonzi bagikola oba olusoga lutegeere bagisomye era tubawo obwire bajja kuyida baba inonole mperano ng'amaliriza nze I wanted to put that clear to abakulembeze baife ebitiibwa mukulu maliriza tuli ku nsonga mukulu Kayemba atukobye nti bwe tunasigala nga tuba n'okulonda okw'abantu ku levels edindi abazira ku bwegerese nife abantu ba buliido tuidasigala nga oba oliawo twena ebijja mu maiso tutubitegeera because betusuubira okwidda okutwinonola n'omukulu ono kyayogaire ku nti bono olwisi ebiba bikoleibwa tibabitegeera olw'ensonga nti olulimi olwisi oluwandiikibwamu ebintu bino baba tibalusoma tibasobola kulusoma ne bategeera ne bayida ne batwinonola waba takoye tibategeera oli kumutwala ku musalaba nze tino amwenge tiri mulalu ndi musomi katono kati mperano kyobuuziiza mwikirize ninze abakyaziiza ife batusomesa emwiri batukoba mwikirize mukulu mubiru mukulu Kayemba niwe osandise ensonga eno olina kikyoli kukoba imende eyo mukulu mubiru ba members baife ba parliament abatukolera budget eno n'amateeka kituufu nti abandi tibafaayo nakwetegereza bye bali kukola eiteeka lisobola okufuluma ngaye ddala batono abasobola okulambulula eiteeka eryo mu ngeri n'endala ni budget eno iwe mwene ekirungi okobyegano wakoba oti tuyinza okwesanga okweta bano ba members ba parliament okudda okuinterpretinga budget eno kiyinza okuba kizibu ba members ba parliament
okulowalinga omuntu wa buliido okulokalizinga bajeti eno omuntu wa buliido asobola okugikola ki okugitegeera ne ba members baife abaki aba palamenti mbera ano bwe tuyize ku interpreting budget eno mu districts ni mu local governments eda wansi eda city ni divisions wansi twakwati gano mu butuufu kyoba kikiri kutegerekekanga bulungi olwokubanga n'abakulembeze betuli kulonda abandi ddala bazira bwegerese bumala okubona nti kibasobozesa okutegeera ebintu bino mu ngeri esobola okubimenaamena omuntu wa buliido ow'emaadigandere walukuba abitegeere eyo nebaire issue kituufu omukulu ono yena alenda kwikirizaganya naye nti abasinze mukulu Kakyada nti abasinze kutucunya mu gavumenti eno naddala n'abantu abo abasoma ino kyona kituufu tetwetagisa abasoma ino twetagisa n'abali agatigati awo kyetagisa okutaawo system esobola okubona nti iwe wasoma ino tokozesa butaasoma ino bw'abandi kubayiba system ni integrity culture yona erina okuvagaka kubanga abantu bano bazaalibwa basomesa gano agantu agatuyiba eyo wangulu eyo gazaalibwa gasomesebwa agandi gajana kuliya gasomesebwa eyo aye ng'omutima gwa bwibi kale ekyo bakikolera waka mundu d'abantu tuyenza mukulu Kakyada katono kati twire ku nsonga twagiwulire bulungi ino iwe mukugibona biki byobona mudakika ibwa ibiri dokane kuba nenda kuba amase biki byobona bwe tulikwira ku region yaife wano lya Busoga because tulesere wa Western Uganda, Northern Uganda, West Nile. Neyo tibatugulire twogerera ne bali tubona ku Baba TV. Chobotegere bali kutubona bulungi nali eranda ni ali tubona. Very good. Twire ku Busoga. Bolingira budget bwe yasomebwa nga wagitegeere. Busoga ebinzo kuidamu biri wathe ni Busoga okusinzira ku bwe tufaanana mu mbeera yetuwangaliramu nga report sibwe dida ditukoba nti tusinga ku Kalamoda katono bakatusinga be Kalamoda bakatusinga obwabo bakatusinga ku Kalamoda katono kati okuba abakombe tide nakwesaba bukombe kwa kigambo obo tusinga ku katono kati abakalamojo kuba obutaki mperano mbanya kufuluma mayempano kanswendo ja kumpekisere kimala edachi ko ina dit isatu ubale menti nabale kana kwesa kuliva isatu dino mpano dino ndava kana itano mpera mna nenda kuba very brief obuza kibuzo kironji akinenda kwogera nti wano kusokera la Busoga eno eitaka lyayo tuli bavu mukutiko tuyaime era baba gaife kyabazinga bwembanjire nti njiti kujero ko abatabingwa ettaka lyafe tuli bavu era nfuna mukisa nti sebara sisi ni baino abandi bakuda kumpewo baitugulirisa budget eno kyenkobye nti nga tube na kudaga kwogera bigambo kamala ifu twenda kumana wano Busoga ku butabalika ensanvu n'obubiri project kye yamani yetufunie ono musada wano pono nchogeri achogera naradisa achogera kwifana buli ntanda okumana tuli yafuna ki ngakeki mba kitu ilifu kana kiba tugemera ko ene kyamani kibakoba bemba kawumbi kangudo and that is a very big challenge tuina madwaliro twenda amana ikonto twendoka ne kamana ikonto agafa kumerembe jamii noboteira agale mu byalo gamani galiyo ne kono dafa ezai kuyamba engude ibale byamani biri muno tubidi twendo kula ntubikola kututya twendo kubona abantu abalimira ku bibali government tese kikubona ula ko luvumbe ndo bine bakubatola ku abali kunga ko bali nokulyemere takali yayo ne ka fertilizer entakali efe
lyagesa ebiriisa bateziteesa ekyo okuyamba abantu kusoma bateziteese batya okuyamba nti isomero lyange eryebudabangula erya buliido nebutiki erya gavumenti liyamba litya omwana og'ebutiki butiza takiri nti ebutiki oba mwiri tirifaana ngaere eryekamwirungu eryekiyunga bwe riri twenda okumana abasomesa bona aba science ni bana bali ku strike aba arts lwaki endawulo eba y'amaani nze nandikubye ntegedde basente miliyoni ndala ebendala n'owasansi ebendala eyo nga tuta eisuubi nti mulekere okusoma bya arts eno mujje mu sciences aye bwakuba nti ni headmaster owa arts afuna emiliyoni endala omusomesa asomesa obuza mu kibiina abimbukaire bino ekintu ku busatu omuntu adajja mu kibiina emere bwemerere afulume kifiirize ife tibusoga yonka ayi Uganda ndikwongera okulingamu omusala ogw'abasomesa kuba strike ebali eno kunekozesa abaana kamala tibusoga yonka ni Uganda eno twongere okulinga mu budget eno nandisuubira okuba nti bataamu okubalansinga abasomesa bona abasoma nti abamukigambo omusomesa bafuna senga da kyenkani wabedi masa bafuna kyenkani deni aba standard ya masomero aga government ag'omukyalo bagavaluinga bavalinga ag'omutawuni ganagandi nga ga butiki okujena milyango wana somero ya ifya osigayize dakiika ndala anti ndikogera mpano nti nekizibu kyo ndikutiminga zena kantu niwe nkolo kubalaza ndikutegereza ndikubalaza dakiika tiddi dakiika muna lwaki ontaganya wulirisa a government eno by the way ebintu byetusaana okola saaga eno okola ebintu nga tuli kubwikire bwa government twogere ensonga twenda okuvayo mu busogo wano ensonga mpaano nga naye baata kandi bakoze iteeka ery'ebikaado ebikaado abantu begola nga biri ttaano endala eri ku miliyoni 25 emitwalo 25 etaani mitwalo 20 giti buli saa n'ebbeeyi ebikaado eriki ekiteeka kitufu lyaidyeko anaasalangawo bbeeyi naani bakati akakiwo kaliwo aye ku bbeeyi ki kiri okusigala nga kiribwawo kityo wetuyidanga nompantu n'essomero efandi ya Busoga University kano baako bati gwa munaana litandika kitaba kya byabufuzi ife nga abogezi b'NRM mu kitaba kya bufuzi ogwomana gutuka ibongeza timwaka gule wedi badangudo bajakola ngudo dili kwenda sage no Busogano nti dakola nsi kitaba kya bufuzi kwogera bwogere tunachogera pakali ekibanga ngudo kya ngudo okulengezaako yes nti ku nsonga enguudo edayogeirwaku mwabaire nga tuvirela ku ndogera y'omukulembeze w'eggwanga mwali kilometers 10 edajinja town mwaba oluguudo jinja city mwaba oluguudo Ambakoti neruka yalimu ne oluguudo lweruka yes yaba n'ebukungu okweyongerayo enne detwade ku nsonga ey'ebyenguudo mbala lwaki nkiresemu nukumukuzugula omukulu yadogera ku era twaba nikugureda egalugogo chentege cyaro lwaki nkiresemu kitaba kya bufuzi kuba mpa ifo itogera government saida kutuka tulemere byo kwogera odi no mwatu no musara nono mukuve ayogera biringa byo kwogera bya mazima ngizira bo bimenawo ako bade makama ya mayada kulo yabe ewalugogo kugureda yali yakava kati wabite ena kuisatu gureda akolatya dafa kulo tweyanza mukulu twogera ebintu ebijjo kubaako tweyanza mukulu kachada vako nsibirala be ninde mukulu mukuve bolingirira kumbera yetulimu